Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Sa dinatagapang, apay nga takalahay nga timteng. Ha? Kaso ti panagaw-awit ti estudyante nga balasang? Nanang, nagapuwak iti balay ti boyfriend ko. At na boyfriend mo? Hindi to taong pa 18? Second year college mo pa lang? Nanang, kinapudno na. Pinaawid na klahing ti ina ni June. Umianak ko man sa balay da. Kinapudno na. Intun bigat. Irabot ko ito nagit awatek. Kalbasan na kita. Agawit aktun sa jay. Balay da June. Tapos ito sa takit. Agdan na kami. Agasawa kami. Amum ka di magbagamari? Amum ka di, ha? Nanang, saan ko nga may ipasnagtagbasa? Sa amin nga may ipasnagtagbasa kini June. Adan napasamak ka na kami. Kahit bunga sahod, awang pwede sa otsyong, nung saan ka nga virgin? O, paunay kang matan, Mari. Ay, tigat mo sahod. Kahit kung nag-asawa, saan ko na mapasnagtagbasa? O, po, ya. Kinilumteng manong ni Manang nga kapsat ko, kad nangig na ti amin. Kahit bunga sahod, Mari. Adan boyfriend mo, kat saan ka na virgin? Hindi to siya, kad naggraduara kong ti college. Adan trabaho, akong pa boyfriend ko. Virgin na pa lang. Apo, na yung matin balahan ng ating ko. Sustikin na arm mo. Iri di sumangpet manong ni tatang. Nangig na mati amin. Di ka la umapal kinimanang mo? Nagpindas ti biyag na? Nagpindas ti trabaho na? Kit nung pamilyan to, ang problema na. Kitsi ka. Mag-iasawa ka nga din na oras. Apay baknang daya nga, John. Saan, tatang? Patak matlayo ng estudyante. Kan para ti nga marigri ka. Kit ka sa nunto nga rin di biyagyo. Basta, naragsak kami at bimbinagtig kami nagmayat. Awan tinaramidan manong nemi dahil dinagad na kanyak hindi kapsat ko tati kabigatan na imbas ko mga nakagbasa. At then di kiti arwatek nga naisaganak kalbasan na kaya nagpaghadakon kininanan. Sa dino papanam? Sumangpet iti balay da June nanang. Ay, apo. Bahala ka di biyak mo. Kit da ito ti may bagaking ka. Agbabawi kan tumari. Agbabawi kan to. Ngay mawang pulos da ita iti panunot ko ti kunadang agbabawi. Nagawit ang garod manong nemi dito balay da June kat dinanang na iti nang ilukat tiri daw. Nagsubli ka? Kalbas ang pinaawid na kaidrabi? Nanang, agdan na kaming kini June. Agasawa kaming kini June. Oo, sige, bahala kayo. Kinidudumteng ni June manong nemi kat amo nga dakon naging narakop kang Mare. Talaga ha? Nag-awit akong dito balayom. No sanak man ngimyan drabi imaddakitan. Saan ta naging na tayo? Aw marami di naganakanyak. Kinore man di naganakanyak. Umay ka din. Sa dino? Iti silid ko. Iti silid ta nga doa. Oh, Jun. Agbiyaga, babayan ka na iti arakop mo. Babayan ka na iti agik mo. Maria, oh, Jun. Maria, Pabagayam ni John ken ni Marie, da Marie ken ni John, ti karamukom ken ti busel.
Awan pa'y 18 da nga padpada nga madan na pasamak kadakwada. Sanda ka nun nga may pasnek pa iti managbasa da. Kaya't dantag din nakas agasawa. Anya nga tatagururay nga biyag da. Babagayam tingkay nangigan kahit isunto tingkay tultuloy nga mangigan. Ti bakabuklan, ti bakasalitaan, ni pagayam ti nga mari itilawag sili. Iso na ito iti may katalong ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the fourth week iti bulan ti Abril. Inagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, The Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti programa tinga lagip tinapalamas, alas 12:30 hingga alas 2, Lunes aging ti Sabado, iti Action Radio DCJ Silawag. Uy, no magustuhan nyo dito nga video, paki-like, paki-share, ken ag-follow kayo iti page ni Paharing Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, ken nag-subscribe kayo no iti YouTube channel tingkay pakabuyaan kadto nga YouTube uno dito nga video iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray. Okay? Ti pakabuklan dito yung pagkasalitaan ento no aldaw lagip trapalabas ingkay to tinggan na. No sa dinot pagtungpalan dito yung nasapa panagden na ti busel ken ti karamukom. Ano nga pagtungpalan na papagayam. Ni manong nyo nemi na ito, Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, iti lagip tinapalabas dito yung page ni Paring Ray, ken ti YouTube channel na. Ket kada kita agbibuya, tas kini Mr. Aurelio Fiesta Jr. Happy watching nga, Aurelio Fiesta Jr. Iseryo, gisishare ni manong, ni Aurelio Fiesta Jr. Dagiti agbubuya ket may saking writer, agentry kayo. Dagiti agbubuya ket true to life success story da. Agsurat kayo. I-computer yo sa isan iti email address ni mo tibiyang nga nemiruiz@yahoo.com uno saan ket nemiruiz123 @gmail.com. Nagdadak ka iti premyo. Malaksid iti weekly prize, monthly prize, at iti grand prizes. The grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nagdakkel no? Yeah? Ket aging kangarot manen iti sumarunong video ngayon kay mabuya iti page ni Paring Ray kasama iti YouTube channel na. Ket makadakaraw din. Ngayon ka iti sumarunong ngayon tayo panagdiring kayo.